Sanibonani bafethu kuzo zonke iy'ndawo lapho kufinyelela khona uhlelo ivuka ungalalalali. Siyanibingelela kakhulu ngenhliziyo enhle. Sithi siyanithanda kakhulu. Nansi-ke indaba esikhuluma ngayo namhlanje la lapho sisho khona sithi yakhela ngamaqhubu enye. Ngifisa nje ukudlulisa lo mlayezo omfishane ukuthi before nje uzokwenza izinto uthi usebenzise lenkulumo uthi yakhela ngamaqhubu enye. Ngicela ucabange lento leqala ukuthi lenyoni esuke yakhela ngamaqhubu enye inyoni ayiwacuthi kuyo. Lenyoni esuke yakha ngama-feathers wenye inyoni ayiwacuthi kuyo inyoni, kodwa icosha phansi iyokwakhela, icosha uphaphe noma ifeather phansi ihambe iyokwakha. Lawo ma-feathers lawo, lezo zimpaphe lezo izithatha phansi emhlabathini ziphephuka nje zihambela sezasuka kudala kubanikazi bazo bese iyacosha iyokwakha. Inyoni ayilenzi iphutha lokucutha kwenye inyoni. Nawe njengoba uphila kanje kulo mlayezo wami omfishane ngithi ungalenzi iphutha lokucutha komunye umuntu, kodwa awucoshe phansi noma wena ucele makubiza ukuthi ucele, hhayi ukuthi uzithathele. Yileyo nto le ngizoyikhuza namuhla ukuthi ake siyekele ukusebenzisa le nkulumo siyisebenzisela endaweni e-wrong, siyisebenzisa la kungekho right khona sithi yakhela ngamaqhubu enye sibe sikhuluma into engekho. Mina ngiyavuma iyakha ngamaqhubu wenye, kodwa isuke icoshe phansi, isuke ingahlukumezanga enye, isuke ingabambanga inkunzi enye. Inyoni lesikhuluma ngayo. Wena-ke ngoba umuntu hamba usebenza bese uyabuya usuyacosha izinto ozidingayo. Hhayi ukuthi uzosebenzisa ukuthi uyakhela ngamaqhubu enye ngoba ufuna ukuthatha kwabanye abantu. Masukuhlukumeza abanye.